al concurs Qui balla millor? Endavant! Hola, som la Sofia i la Jana. I la Lina Balla. Ah, sí, venim amb parella? Sí, som nòvies! Segon concursant! Hola! Hola. Ens hem de ballar també? Sí. Molt bé, doncs comencem. 3, 2, 1, ja. M'ha encantat! Genial. I el veredicte final és... La Fatia! Però per què? Perquè la Fatia ha ballat molt millor. Sí, No a la homofòbia! Anem a fer una foto per l'Instagram? Ara que ens podem jugar, vinga. Ens podem aquest molt bon joc. Aquí? És que mira quants comentaris que tenen. Ja, són escarotes. Oh, crispasti. Has vist la nova foto d'Instagram? Sí, l'he vist nosaltres. Mira els comentaris. Quina picadona, quina vergonya. No puc fer res més, que em dóna molta vergonya ser elles. No. Això. No tenim ningú permís per penjar una foto nostra sense el nostre permís. El vau controlar amb nosaltres. Pues sí, perquè l'ha vist tota la gent, la nostra foto, que tampoc hem dit si la podem penjar. Pues no se lo dirán. Creo que se me empieza a dejar el Sí, yo creo que va a ser. Masario. És bot? Estàs fent Sí, és feo, sí, però no sabe sobre ell. No, però dona igual si són noies o nois. Què és? Al final... Pareu. És no algo? No, vamos a aventurar. Y si no podemos que son gays, mira, que son gays, son maricones, ¿qué pasa? Pues que no somos normales. No pasa nada. ¿Sí? No somos normales. Entonces, bueno, yo quiero que me la policía, ¿la policía, no? ¿Sí? Policía, que están aquí para el Bilbao y que nos dejan pasar a la escondida y que me la van a ir como si pasara. ¿Sí? Ahora ves, vale. Ahora ves la policía, ¿eh? ¿Qué pasa? Dijimos que no nos dejan entrar porque son maricones, se la están disfrutando y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Eso no es normal. Pero es muy normal, ¿qué pasa? Son maricones. ¿Tú vas a la presó? Mira el coche aquí, ¿eh? Vale, pero ya no puedes pasar. Mira.
Basta, tu basta. Ay, ¿cuál? ¿Qué crees? A ver,